Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. At tuwing aruden, ti ka back-to-back ti idikal man laeng ni Manong Nemi, ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin, problem of the day. Programa apakay basahan ti surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sangag problema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo ayong-yong, umay manen mangibasa iti may sa asurat. Surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Tinong iti Cagayan Valley. Kaya sa rin ni tatang tag sa pulmeten sa bali apala. Alright, irugiti nga rin mga kasin. Get me problem of the day ni Tinong iti Cagayan. Ayun. Sagudayan nga rin ti surat ni Tinong. Dear Cousin. Dati nga rin mga kasin ti problem of the day ni Tinong iti Cagayan nga napadayawan nga may ibasa nga intay met ikan ti biyag tayin patulod na surat surat ti pakasaritan ti parikot na ket kasuyman ti linaon ti surat ni Tinong. Dear Cousin Yong, sakbay man ti amin ket kablawang kay man pa iti nagasat nga orasyon ita na MRC Studio. Kastameten digiti padak nga agbibuya ken dagiti aming sponsors. At daanak met iti parikot iti biyag ket ko apabalakadan. Iso nga karkarigatak met nga inornos ti surat ko ket sapay lang ko mata may karimet nga may drama. Ket ala kasin yung rugyan taman nga rod awarwaren dati nga pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nga intaman irugi iti ta medyo ubing kampay laeng agkabsat. High school ak pela idi, karedredwar met ti elementary ni ading ko na mating. Idi ta naulila kami iti ama. Tatang ko, tatang, Tinong, ustunan. Saan ka ngagsang-sangit barok? Naidulin ng tibangkay ni tatang mo. Iso nga agawid tayon. Kaya't nga panawan ni tatang nanang. Manong Tinong, may kanta agawid tayon. Sige ka, Tinong, no di mo pailay sardeng tagsangit, di tatanim ni tatang mo. Panawan na kan dito eh. Api nga kasta kayo nanang. Tipan nakatay ni tatang, bali awan latta ka na kayo. Gaputa na awat ko, ti kasto nga nagbanagan ti amayo, Tinong barok. Nanang, mating. Idi pa yung amin nga madmadlaw mi kinimanong nga kaslaan niya. Kasla di kay pulos nagliday, ti panakatay ni tatang. Taan niya kumapit ti maaramidan tayo anak ko. Uray no agluwatay pa'y ti dara, kat saanin nga agbiag ti amayo. Angim nanang, umay kay kid din, tagawid tayon. Tino, umikan, tumagdargan. Saan nga tilada nga malablabidyo? Kablawan met ni Errol Wasay ti bakit na nga da Hong Kong. Hello by ni Jennifer Salam, kastameten kay ni Jinky Joaquin. Hello by Aida Ferrer. Anya ti kunayo Tinong mating. Saan nyo pulos nakita nga nagladingit ti inayo? Ti pan nakatayday di amayo. Uwen tata Merto. Nagalisto ngamin nga naawat ni nanang ti pan nakatay ni tata Merto. Ay saan nga tamot nga kasta anak ko. Siguro di nalakayat nga ipakita kada kayo ti pan nagladingit na. Tikit di kunayo tata Merto akit.
Saan una nga napatig day di tatang iti inami? Hindi mo sa unti kasta barok. Ang imadlaw mi met Tata Merto. Ay, kaya na dapay na minsan Tata Merto. Idi nagsaksakit ti ulo day di tatang. Agpagpagatang ti agas nang saan ngayon kan kano ni nanang. Anya? Uwen Tata Merto. Kadgapo tayo di inggatangan ni nanang. Intortured ko at tinapanimutang ti agas iti store daan ti Lydia. Ay sus! Kasta mamut aya. Napanan nyo man nga gabsat. Apay nga itakay lang sumangpet. Kuha nanang. Sige, sumrek kayon. Tasyak mamati rumwar. Papalan nyo ka di nanang. Dita lang. Nanang, umayak mameti di papanan nyo. Ay niya, saan nga mabalin anak ko? Kay laki DJ Ilit na napintas na bado yun, nanang. Nene, ta naglukot tuwin nga ubing. No napintas ti arwat kon, amumlatan nga DJ Ilit ti papanak. No saan nga DJ Ilit ti papanan nyo, nanang? Sa dinungarod ko man ti papanan nyo. Ay saan yun nga damagan? Sige, nakon. Mangang kay tulatan, nakaluto akon. Dita kayon. Nakon. Nanang, umayak mamit nanang, urayan dak nanang. Nanang! Shout out also kay ni Raquel Fuerte, Sherwin Asuncion iti Barangay 53 Riweng Lawag City, Regina Galaso, nga madamat tudok dati Tabaco, Annalyn Arquero, happy watching. Glenda Macho, kablawak man digiti nasakit ti panagkitkita na nga saan pulos makamove on kasi nyong stress pamurkeng ka kasi nagalas di dyaryo nga kaslabak na nga tao. I-post mo mala ta Facebook detang kasi tap na mabasa da. Nagpaspasagid mo ten. Mateng, Tata Merto. Apeng nagsangsagit ka mating anak ko. Sa anak nga ay kuyog nga mininanang itinapanan na Tata Merto. Naluksaw nga din kuyog ni nanang Tata Merto. Apay, sa din no tinapanan aya ni nanang yaw. Di mingarod amo Tata Merto. Ay na, mating anak ko. Siguro iso nga din nakain kuyog taadayo tinapanan na. Alaos tunan. Sarding mo ti agsangit. Uray kat agkakaruba tayo matlaing anak ko. Daak matakat kadwayo no awan ni nanang yaw. Agyaman kami, Tata Merto. Napalalot sangit ken luksaw ti kabsat ko kasin yung abus tamangit na talaga ti ading ko. Alis tong agsangit. Iso nga kastaon na iti sangit na dita saan ngayon kuyog ni nanang itinapanan na. Tati amulat ni mating gapot na kasi ti arwat ni nanang ket mapan agpasyar, mapan iti ili, ada mapan nagatangin. Na dati met ket ikuyog ni nanang. Imbag laeng en taadda ni Tata Merto nga karuba mi kaabay laeng ti balay mi nga pagkamangan mi ano kasi nga pumanaw ni nanang. Maayayo met ni Tata Merto aglaloy dubing kami mapang kami ti balay da, pakanen na kami. Gaputa awang amin ti anak na. Ready ta bumaro akon, bumalasang met iti balasitang met ni ading ko ket. Kay ayo na kami lata. Aglalo idi ta panpanawan na kami ni nanang. Adalata ni Tata Merto nga pagkamangan mi no kasi nga pumanaw ni nanang. Kaya di na sumangpet ti inami. Nasdao kam unay kasin yung agkabsat. Taadamit ten kadwa ni nanang nga simbangpet. Asino ta kadwa yun nanang? Iso ni Tito yon, uncle yung nga siya no. Ha? Asino iso na nanang? Iso ti kasukaten day di amayo. Anya? Anya ti kayat yung asawin nanang nga kasukat day di tatang? Narigat pa lang maawatan ti buridek mo ti amin, sweetling. Ha? Sweetling kunam kininanang ko, uncle?
Anya ti sweetling, uncle? Anyan sweetling, nanang? Sweetling, sweetheart ken darling, pinagtipon mi laeng. Isot tinawag dagiti agpinpin na te, kas kada kami kay ni siling nga nanang yaw. Anya? Nakasta, nanang, adan kasukat day di tatang, anak ko, adan, ket iso, sangpitan na tayon, ti baro nga amayo. Ha, anya, nanang? Ading ko, tiyak kayat nanang, ading ko, ti kayat da nga sawen sukatin ni nanang day di amata. Saan manong? Saan nanang? Tiyak kayat? Tiyak kayat? Tiyak kayat? Ay, papanam nga rin. Ay, siling. Ay, mating ko na ko. Mating, papanamon, anak ka. Mating. Ading ko. Ading ko. Mating, agsubli ka. Papanam, agsubli ka. Hello, Miguelita Gieb. Ni Tita Jovita Asto, baka dalalaki na. Kastamet ti atap ni ni Majang Amate. Digiti napigsat atap na. Hello, bagi ni Marie Ruena Pasamonte Tagubase ken ni Kasindalen Sabado Fabro, iti Spain. Anya ti kunayo. Adda kadwan inanang yung asimangpot iti balayo tinong mateng. Uen Tata Merto. Isukan ti sukat day di tatang mi Tata Merto. Anya? Awan pa'y bumulan day di tatang mi anatay. Ngay madan sukat na Tata Merto. Ay kit di lang nakatagperlan di inayo. Uwin nga rod Tata Merto. Eh, anyamot day tanga silingan. Saan miya kayat nga tatang day di nga Uncle Siano Tata Merto. Ay anak ko. Kasarita yung kumaninanang mi Tata Merto. Awan ti mabalin tayo anak ko. No isot kayat di inayo. Angim jak kayat Tata Merto, jak kayat. Ngayon no kasanot panagsangsangit ti kabsat ko nga ni mating awanen ti maaramidan mi pay no iso ti kayat ni nanang. Kaputa ubing kami pailaeng. Ket ni nanang ti masurot, ni nanang ti matungpal, iti uneg ti balay mi. Ti nakasusuron, nakaswiswit da, nakalalailo da, Ay. Nga uray no makitkita mi nga agkabsat ket kaslawan ti anyaman katakwada. Uray no ichis-chismis dagiti karuba min nga apo. Awan pa'y bumulan day di amami. At danin sangpet ni nanang. Kasla dala manursoron. Okay laing kanyak. Awan ti problema kanyak na natib kerak. Angem ni mating ti kabsat ko. Gapot sakit na kem na, sangit nga sangit. Sakmat nga ro ti pagsangitan na. Manong, pagtalawin tanay nga Uncle Siano. Diyak kaya ti Suna nga tatang. Awan ti maaramidan ta, ading ko. Anya nga rod kit, ni nanang ti matungpal. Ubing tamad pa eh. Manong, apay ngamin nga natay day di tatang. Kastalat biyag ading ko. Iso nga ananusan talaingin Baring no maamiris tumetlan nanang nga maditi naramid na. Kit pagtalawin ang tumetlaing ni Uncle Siano. Sapay ko man ta pagtalawin na. Ang yung kasano nga pagtalawin na nung nakaragragsak met ni nanang manong. Saan nga kastat karagsak na edi si bibiyag pala day di tatang. Isupay mas daawak nga rod no apeng nga. Bigla latamot din nga adda kasukat day di tatang. No apeng kakastamot din ti kinaragsak ni nanang idinto nga saan mo nga kasta isuna. Manong, anya nga rod tiaramidin ta manong. Ano usan talatan natin ko? Pakisamahan talatan ni Uncle Siano. Diyak ka mo no, maawat kunti suna nga tatang manong.
Kaya di may isang rabi ikasin yung nga inak ko man maturog iti silid ko. Iti ta makitak ni Mating nga da iti batog ti ridaw ti silid dananang silid da kaday di tatang nga isun ti pagsilidan da kini Uncle Siano. Ni Mating day jay apeng antay jay tiri batog tiri daw da ti kwarto ni Nanang. Mating. Anyo pram dita. Shh, Manong. Apay. Dumngig ka, Manong. Dinggim dananang kin ni Uncle Siano. Ha? Aguri ka. Dinggig man. Ha? Dangdang ran samit ni Uncle ni Nanang. Ha? Saan mo siguro? Siano. Siling. Kitain, manong agas-asog ni Nanang. Agtugtog ta, Manong. Tapno isarding ni Uncle Siano, di parang dangdang ran na kininanang. Aguli ka saan, Nanang? Saan ka makatagariadin ko? Saan na nga dangdang ran ni Nanang? Anya nga ro tiraramidin na kininanang, Manong, api nga agas-asog. Dinggit man. Siano. Itatak malawarik na di kastuyin. Nikita, Manong. Itatanala ka no marik naman ti kasjayin. Dangdang ran lakit din Uncle Siano. Saan natin ko? Kasla saan? Kanya ka saan? Dinggim kami na, Manong. Nakalalain ka. Siano, nakalalain ka. Nakalalain ka, Metsiling. Uray no balo ka. Kindwat anak mo. Isumadyak nagbidot. Nangasawagin ka. Okay tayo. Saan na nga dangdangran? Nalaing ka kung kunana. Di mo ka dinangag ti kunana nga. Nga italain nga marik nana. Ti kasi nga kinaragsak. Ading ko. Ang imano nga pinga kasi nga rin ni Nanang. Dinggim nga min Nekita ay Manong. Pumigpig sa ti panagasog ni Nanang. Lukatan ta ti ridaw tugtugin tan. Saan natin ko saan? Madistorbo tala ida. Kanya ka di tiraramitin da, Manong. Basta, di mo pa'y maawatan ading ko. Ubing ka pa'y. Manong, kasimit ni Nanang no dangdang. Saan nga dangdang ran ni Uncle Siano? Dinggik man, Manong. Manong, kitanggim kami na ni kakaasin ni Nanang. Saan? Dinggim kami na. Siano. Sigurado ka, Manong? Saan nga dinangran ni Uncle Siano ni Nanang? Saan? Intay ti silitan. Sa balit ang aramidin da. Ubing pa'y ni Mating ket sana pa'y nga maawatan tiya. Di kiti araramidin, di kiti agasawa. Maawatan ng tulat tamet siguro into no addan iti nga edad ko na. Nupay kasano ti panangi lawlawag ko keng kuana nga awaten min ti kinapudno. Gaputa awan meten day ditatang ket kasapulan mo't siguro ni Nanang ti mangparagsak keng kuana. Ang ti makadakes ka sinyong ket sipod di addan ni Uncle Siano iti balay mi. Mabaybayan na kami meten nga agkabsat. Nakasla din na kami meten nga maasikaso. Ket gapu iti dayta madlaw met ti ading ko ket dito iti nagrugyan nan ti kasla agimon. Agimon iti atensyon ni Nanang. Nanang, mabisinak.
O, kit inkamangan jak kayat nanang, jak kayat ti sidaen nga pinagbet na pariya. Naimas dayjay. Jak kayat nga rod nanang. Anya ti kayat mo nga kanan, mating. Nanang kayat ko kumanti pansit kanton nga ada itlog na. Ay na, paglutuan nak pay laeng. Ada lang nga rod ti nakaidasar dita nga makanan. Ada tayo ti problema kada kay nga ubing kat. Nakapilpila kay ti makan. Ay, sweetling. Ay, ada kagaya man. Ah, ay, mabisinak, sweetling. Ay, kit mangan ka na, sweetling. Aday ti nakaidasar dita. Anya ti sidaen, ada pinakbet nga paryat bakir. Ay, jak kayat ti mangan ti parya ita. Jak kayat ti mangan ti napoy. Anya nga ti kayat mo? Ay, da ka di pansit kanton dita. Ken itlog. Ilutuan nakman, sweetling. Permit bannog ko. Ay, sige, ano, sweetling. Basta sika, ilutuan ka. Ha? Nanang, ilutuan nakmet, nanang. Sige, iramanang ka, nga ilutuan. Nanang, no pesa nga nagpaluto ni Uncle Siano, iti pansit kanton kinitlog. Di nakpe nga ilutuan. Saan ka nga reklamo? Ni mapitay ta siya, ti agpaluto nanang, di mo kayat. Okay. Kung wala ta sursuruan ka nga rod, nga di ka agpili-pili ti makan. Pingarod niyang kalsyano nanang. Nyaman day tan, sweetling. Awan, sweetling. Ada lang ibagbagak iti anak ko. Anak ko, saan ka mga agimon? No ilutwak ni Uncle Mosiano. Tapi nanang, anak nakmet nanang. Wala nga sursuruan ka nga saan agpilpili ti makan. Pingarod ni Uncle kita agpilpili met. Ay awatin tayo at nabannog iti trabaho na. Laglagipin yung anak ko ni Uncle Luciano timang bibiyag kada tayon. Iso nga no anyaman ti kidawon na ket patgak no ibaon nak ngagluto ilutwak ti kanen na. Jak maawatan nanang. Api karot nga siya anak mo dinakmet niya ilutwan. Ay nagtala ka man. Sige nagluton. Ubing ka pa di mo pa maawatan. Nanang. Api kasta ka matin kanyak nanang. Manong. Agtalaw ko man yung Uncle Siano. Hapay mo ading ko. Iti nagpaluto ag kami ti pansit kanton kinitlog kit tinakayat tinanang. Ngimi din ni Uncle ti nagpaluto kit uwin nga dagos. Alabay ba amon na aading ko. Awawatin dalatan ni nanang. Ure siyak naman minsan kit jak maawatan no. Anya ti mapaspasamak ngin. Bebean dalatan ading ko. Tinasisita kit. Ipasnek na ti agbasa. Sige, Manong. Nagtultuloy nga rod ti kinamangit ti ading kong kasinyong. Aglalalo no adda ni Uncle Siano ket iranrantana ti agmangit-mangit. Banag nga kagura. Kagurgura ni Uncle Siano, matitilang ka no. Masursuron ka no. Aging nga iti may sangal daw, nakigtot kamlatan kasinyong itita. Madatngan mi ni nanang nga agem empake metten. Daytan, sweetling, nairubot ko aminan nga arwatek. Mabalintan nga rod ti mapan, sweetling. Ay, papanan nyo nanang, Uncle Siano. Ay, saan ngamin nga kayat ni Uncle mo nga Siano, ti agyan dito balay tayo. Iso nga siya kung ti sumurot king kuana iti balay da. Anya, panawan da kami kini mating nanang. Ay kit kapilitan agasawa kami nga rodon kini Uncle Luciano. Kit kasano kampi nga rod ngagkapsat nanang. Ay, tinong di kay madanagan anak ko. Sustentuan na kay mat ni Uncle Luciano. Kananakam kamatan. At damat ni Uncle Tatayo Merto nga di takaruba nga pagkamangan nyo. Ngangim ure pa'y nanang. Kasapulan da kayo kini ading ko.
Saan na kami kumapanawan, nanang? Saan nga rin nga kaya't ni Uncle yung asyano ti agyan dito eh. Di isina yung isunan, nanang. No di na kaya't dito api nga iso ti masurot. Ken api nga panawan na kami nga anak mo. Ah, ket iso na nga ro ti makaitid ti ragsak ko, anak ko. Tamaitid yung nga ro ti ragsak ko. Ken ni Uncle yung asyano ti mang bibiyag kada tayo. Ket kulak man ka sustentuan na kayo. Angin na, nangisina. Hoy, tinong. Di mo sugsugan ni nanang mo nga magisina kanyak. Taagpinpin na teg kami, maawatam. Ha? Siyak pa'y timang sugsug kini nanang. Kadagpay subay. Siyak pa'y ti sugsug, uncle. Ay, intakid din sila eh. Hindi, di dahil maawatan din kita, anak mo. Sakbay da pa nga nakaruwar ket sakto met nga dimteng ni Mating. Oh my God, sweetling, intan. Ay, papanan nyo, nanang. Ay, pumanaw kam dito. Talakamang mangit ka. Ay, nanang, peso ka di. Anak ko, maawatam to dito eh. Aramide. Ala, di na kayo magbayba. Di na kayo baybayaan ni Tata Mertuyo. Ken makaamukan si ka, Tinong. Kini ading mo, nanang, saan na ka mapanawan, nanang? Mating, anak ko. Ay, agsingsingpit kayo. Oh my kakit din, sweetling. Intan, saan nga agbaybayagan? Kada ta pa nagbiyahe tabay. Saan, nanang? Di mo ikuyog ni nanang mi. Uncle Shano. Hoy, Mating. Itay pa nga agtip-tip laking ka ha. Matitili nga ako, di pa nagsangit-sangit mo. Isugot ka jacket agyan dito, ita makapasurun kay nga agkabsat nang nangrunaking ka nga mangit. Kitabi kami nga alam ni nanang medyo balayo, uncle. Agad agpinpin na tigkam nga ro, da kami ti agasawa, isong nga nas kinasumurot kanyak ni nanang yaw, ang makipag na editi balay ko. Ken kasti ko na, jacket ti kasking ka nga mangit. Masusurunak. Isang ka nga sumurot king kwa na nanang pangasip, nanang. Baybayaan mo na na, ading ko. Manong, palubusan mo ni nanang. Tauray no agan anuta kat saan ta nga maigawi di sunan. Uwi naging manong jakayat nga Taiwan na ta ni nanang. Anak ko, Mating, umay da kayo tumatpaspasyaran. Isungawan di pagdanagan nyo kuma. Ala, sige, sila, umay kakit din. Awanin ti adupe nga sao intang ganda ta paglugalan da. Sige, kami anak ko. Di ta kayo, nanang, saan nanang? Tinong, makaamukan ka ni ading mo, igawid mo. Baka kito sumurot. Di mo baybayan ni Suna ah. Tinong, amok nga nanakim kan, anak ko. Nanang! Nanang! Saan ka nga sumurot ading ko? Bebe amidan. Nanang ko, nanang!
pasensya mga kasi na adalang na pang inasikaso di ba ba? Hindi nag-deliver. Tuloy ting araw, dayan. Apo, masursuron di kita viewers tayo siya. Kasurun dalaunay ni nanang mo si kasender. Uri asin numot Uri siya kat baya idi binasak na ti surat mo kat talaga nga. At dagayam kasto nga ina ko na. No talaga nga api nga tanula panggap ti lalaking kit mabaybayan dat anak dan malipatan dan ti obligasyon dat anak dan. Napatpatigmeten ti lalaki ngem di ti anak. Ti panang pukpukaw ni ading ko kininanang mi nga saan ko mga pumanaw ti nakadudugan unay ti riknak idi kasinyong. Ket ditan nga nagdanggay kami nga nagananugog iti kabsat ko. Nakasaksakit nga awaten daydi apasama kiti biyag mi kanimating. Tanatay ti amami ket iti ipapanaw ni nanang mi iti balay mi. Nga awampay bumulan idi daydi tatang mi ket nang isang pet ti sabali nga lalaki. Pilit nga siya kung tinagbalin nga panakaama ken panakaina ti kabsat ko nga ni mating. Gusto ti ko na ni nanang nanakimak. Bakit di ata nasapak nga nakasursuro. Iti trabaho iti uneg ti balay. Amok pa yan ti agtaraken ti dingwen. Tas sinursuruan nakday di tatang. Nagtultuloy lata ti kinamangit ni ading ko. Laloy dita, mailiw ulaw na yan kininanang. Manunga aldaw, ibagada nga pumasyar da nga, di damat pumasyar. At damat ibaunda nga mangtid ti kwarta. No saan ipawid da iti Palawan, when no Cebuana, dati sustento da kada kami. Sustento da nga, di mat makaanay. Nanang, agsublikan. Agawid ka, nanang. Mating, ading ko. Di ka kadi maumang nga mang matmatmat taladawan ni nanang. Umay kandaintan mga, nakaluto ako natin ko. Mailiwag ki ni nanang manong. Idi sumon taladawan ni nanang. Intan mangan. Ang imjak mabisin manong. Umay kakit din. Jak pay mabisin manong. Sigalatan ti mangan manong. Antag tugtugtug manong. Amang ano ni nanang daytan manong. Sige, nakilukat ti daw. Ni nanang lagi di dito yun. Ay, anak ka. Ay, Tata Merto. Kumusta kayo ngagkabsat mating? Ay, si kagayam tata. Sumrik kayo Tata Merto. Saanan tinawng. Umay kayla padigwan ti pinartik nga manok. Alaim dati na sa nga malukog nga na tinula. Tapno dasi dayo nga agkabsat. Alaim mon mating. Thank you Tata Merto. Napiyakay pa'y Tata Merto ta amuna kami nga isakit. Anak ko. Ang ni nanang nabayagan nga di na kami may kinita kini manong. Saan ka nga agsangit Siguro adot pa ka kumikuman ni nanang yaw. Kung gayam tinaw. Api nga di ka matin mapanagbasbasa baraw. Din sa malaingan mating. Saan ko ngayon tuloy tinagbasa Tata Merto? Aniya? Nagsayang mo ta. Nilatan ading ko ti agtuloy nga agbasa tata. Agtara kayo naglatan iti dingwen. Isumat tinarugyakon. Kun kumita agdita ti kumporme nga pamataudan ti kwarta. Tabaring numapagturpos ko ti kabsat ko. Kit di mat sustentuan na kayo dahi nga siya na. Kung naninanang mo ide. Idi imbilin na kayo. Kit ikan na kayo kanumot kwarta yo binulan. Ang saan mat nga makaanay Tata Merto? Anya nga saan nga makaanay? Guys, 2,000 pesos ti makabulan matlat ititiddat. Nanang kini Uncle Siano. Anya? Isungarod nga masapol nga agsapol akmat ti pamataudan ti kwarta tata. Tapno maituloy ni ading ko ti panagadal na.
Uri saan kanya akong tata. Ngay siyang kumamot abaraw. Sayang mo ti kinalaing mo iti eskwela, amok nga nalaing ka. Malagip ko nalaing ka pa yung ag-drawing. Kut kas lamang ko ide nga arapaap mo ti agbalin nga arkitek. Saan ka de? Jack, amo nga rod no maituloy ko pa deta. Nga arapaap ko tata. Nyamot. Sayang lang abaraw. Unang tata nga imposible mat nga agdang kami nga agadal kani ading ko. Tano Jack agtrabaho. Agpadpada kami nga agkabsat nga di makapagadal. Iso nga napipiya nga siya akong ti agsakripisyo nga agsardeng ta. May sakada kami ti makapagturpos tata Merto. Ket no naske na siya ti agsakripisyo. Tapno makapagturpos ni Mating, ket aramidek tata Merto. Umaya kon. Ni Tata Merto lakit di man daytan. Kumusta kayong Tinong? Nanang? Uncle Siano? Di na kam ka di pastre kayo, Tinong. Sige sumre kayo, Uncle. Nanang. Barok. Nanang. Ayan ni ading mo. Napanagbasa, Nanang. Ketsi ka, di ka di napanagbasa? Saan kon ngayon tuloy tinagbasa, Nanang? Nakita ra kayo naklatan ti adu nga dingwen. Pasari sumurot ti construction no, da available, da bakante. Ay, api ngayon sarding, saan nga makaanay di ti kwarta nga ititid nyo, Nanang? Nasaya at mo't ano kasta siling ta agtrabaho ti anak mo. Wen Uncle. Wen gayam. At da ka di bagayo Nanang tatang ta, pimasyar kayo. Umaymi ko maibaga anak ko nga inka magna Eden kini Uncle yung nga siya no, ije Isabela. Ha? Ije Isabela, Nanang? Wen, adang amin ipaaywan da nga daga sadyay. Kit iso timang talon. Talaga ka di nga baybayan na kami latan, Nanang? No, idi nga dito ila kagayan, di ayan nyo, di na kami pa'y mapasyar. Di na kami pa'y masarungkaran kini Mating. Anyan tulakid din no, at dadayo kayo to. At nan tulakid din no, at dakay ti Isabela, Nanang. Saan na balet ha? Nagagat kamot. Kin may mayat numapang kami ti Isabela, dagdagdakil ti kitain ni Uncle Siano. Gaputa, ada ipaaywan da nga daga. O di manayunan to ti ipawit mi kada kayo nga kwartayo binulan kini Mating. Iso nga, mawatan niyo kumanak ko. Nanang, ibagam tulatan akin ni Mating inton sumangpet. Tila si Sita, na amwam. At least amom, nga da kami ti Isabela ton. Nanang, urayan niyo kuman ni Mating, ay saanin anak ko? Saan yun nga urayan ni Mating? Saanin? Ang maililaw unay kada kayon ti kabsat ko, Nanang. Kanayo na pingamatmatmatan tila dawan nyo. Kanayon nga agsangit, nga baga na nga agawit kay kuman, nagsubli kay kuman. Saanin anak ko? Tamang ano sangit, tumanin nga sangit. Amumbot nga kagura ni Uncle Musiano ti kasta nga galad ni ading mo. Nanang? Intan siling, urit na ibagamatan iti anak mo, ti rantata dito. Dita sumangpet ni ading ko kasi nyo nga dadadaman ti sangit na basta o na ti sakit tinakem na no ape nga di na nga adi na di inuray ni Nanang mi. Ano ka ano nga may pimasyar ti inami ket nairanamit nga awan ni Suna. Anya, manong, napan ni Isabela dangkel siya no ken Nanang, manong,
When ading ko ket sadya da kanon nga agnaed. Apingaras nga di na kinuray manong. Na simurot ako makingkwanan. Simurot ako makininanang mail iliw ako na kingkwanan manong. Saan nang tumitla kayat nga sumurot ka kingkwana ading ko. Ta di nakangarod kayat ni Uncle Siano. Isungarod nga di na kainurayan. Taamo na nga sumurot ka. Kanayon ka nga sangit-asangit. Oh, iso nga baybay amo na din ko. Pabusoyan tan ni nanang. Ang imjak kayat manong, nyak kaya. Sa dinno ka diti sa Bella manong. Awanin ti maramidan ta ading ko. Awatin tan ti kinapudno. Nanang, manong surutin ta ni nanang, surutin ta. Adayo ka dito sa Bella manong. Adayo ading ko. Sa bali nga probinsya dayjay. Kendi tamat ammo ti pangsapulan ta kininanang sadyay. Di adadamanin nga sana ta nga mapasyar ni nanang manong. Nanang ko. Alas to na nading ko ulit adagmat dito eh. Pabusoyan talatan ni nanang iti kayat na. Igaed mo ket diti agbasa tabaring no makapagturpos ka. Tulungan ka ading ko. Siya kunti mangisakad ti panagadal mo. Diyan kaya ti agbasan naman ni nanang. Isaan nga mabalinaadin ko. Agbasa ka. Naskin nga agadal ka. Diyan ka mo na maipasnik ko ti agbasa manang. Mahiliwag ka ni nanang. Nanang ko. Nanang. Ad-adan ti kinamangit ni ading ko kasin yung idita ad-adayo manen ti ayan ni nanang nga narigrigat manen nga mangnamnama kami nga pasyaren na kami narigat mi nga masapulan ti ayan na ingkar karigatak ni nalukoy tirik na ni ading ko ang hingga nga iti aglabas pa ti manunga aldaw kasla medyo mawawatan metten ni ading ko ti mapaspasamak. No kasta. Di kinayat ni nanang. Deti kinamangit ko manong. Isumat ti ko nana. Nakakagura ka no ni Uncle Siano. Deta kinamangit mo. Matitiling ka no, tasangit ka asangit. No kasta isarden ko ti agsangit. Anya? No kasta. Manipo dita. Saan ako nga agbalin nga mangit manong. Anya ti kahit mo asawin. Ikate kung ti kinamangit ko. Ti kinaapak ko. Agad sayat ano kasta ading ko. Ta medyo bumalasang kan. Saan nga napinta sakit kitain nga. Sangit ka nga sangit. Yan saan lang nga dahi tatrason manong. Ha? Kaya't kung ito nagsublin nanang. Makita nanto nga sa anak ton nga mangit. Sa anak ton nga agsangit. Tabaring no isurot nakton sa di papananda kini Uncle Siano. Tapon sa anak ton nga may dayupay kini nanang. Ha? Agin kasanong aruden no didi agsublin ading ko. Wenno kasanong arud no ure no saan kanton nga sangit a sangit. Agsublida man. Kasanong arud no dida kanton at kayat nga isurot ti papananda. Saan man manong. Dimit ko nam nga isulaing ti dida kayat kanya. Gapot a sangit a kasangit. Iso nga manipo dita. Saan ako nga agbalin nga mangit. Kitindo nagsubli ni nanang. Ipakitak to kingkwana nga saan ako nga mangit. Tapno isurot nakton. Iti sa din naman napapanan na. Kasta nga rod tinaramid ti kabsat ko kasin yung pinatibker na ti pakinakem na. Liniklikan nan day di dati nga aramid na nga malagip na ni nanang kat agsangit buy-buyaen na tiladawan ni nanang nga gan anug-og sang kay bagana ti iliw na iti inami nang namnama ni mating piman nga agsublinto ni nanang ket isurot nanton iti papanan na. Angim kaskas di nga di pulos nagsubsubli ni nanang.
tumawag. No ibagami nga inton ka ano damagin mi inton ka ano nga pumasya nagsubli ti balay mi. Iya dayo na mo iyaw awan na mo ti salitaan. Liklikan na nga sungbatan day ta nga saludsod mi. Aging nga nadamag mi nga adda gaya men anak da kini ang Cristiano. Adda kabsat mi iti ina. Nakita nadlaw ko ti sakit tinakem ti kabsat ko. Ngem pinanindigan na ti kunana nga isardeng nan ti kinamangit na. Saan nga nagsangit ngem amok nga iti kaunggan na kitag sangsangit. Gaboy ti sakit tinakem na. Nga namin pinsanin nga insukat na kami ni nanang iti sabali nga pamilya na. Saan nga nagbalin nga mangit ni mating ngem sabali meten titi maod nga ugali na. Nagbalin meten nga rebelde ti kabsat ko kasinyong. Nga iti panaglabas ti panawen ket kasla umad-adayo pa'y tirik na kanyak. Aging nga madamag kulayengen nga saan na meten nga ipaspas na iti panagbasa na. Ado dagiti lakings na, iti projects da. Di met gayam sumsumrek ti pagadalan. Ket second year high school na pailayan kasinyong ket nadamag kun nga adda nobyo na. Nadamag ko nga second year college na pailayan nasursuro na tinagbisyo iti arak ken sigarilyo. Ket di ta komprontarek isuna. Apay ko mga pawilan nak manong. Ha? Biyag ko dayto eh. Saan ka nga naganak? Ading ko. Nagsakripisyo kasaan na ka makapagadal. Tapno laing makapagadal ka. In sakripisyo dagiti arapaap ko ading ko tapno laing mapagturpos ka. Di man niya dinaramid mo. Anya day tararamidin mita. Apay. Kinig daw ko kadiking ka nga pagbasain nak. Ha manong? Ha? Ading ko uri mo nga saan mo kinid daw. Inaramid ko gaputa ipatpatig ka. Sigalat na bati ni tibiyag kung tawanin day di tatang, awanin pati ni nanang. Kitsa kung tinagbalin nga pan nakaamagan pan nakainam. Angim saan nga si kati amak. Aglalo nga saan nga si kati inak. Tadi nanang, ada iti sidong ti sambali nga lalaki. Adan sabali nga pamilya na. Nga namin pinsanin nga binabayaan na tama anong. Angim mading ko. Panunutin ko mati masagbayam. Nauri awan ni nanang. Kabailan na tagbalay gitibiyag ading ko. Ag tinulong ta. Tulungan ka. Agim tulungan ko mamit tibagi mading ko. I'm sorry manong. Angim saan mo pulos nga masukatan ni nanang. Sa balilaing tinanang. Naurin adda ka nga manong ko. Saan nga makaanay manong? Saan ka nga makaanay? Iti pinanawan ni nanang ang responsibilidad na kanya. Iso nga makamukan ni tibiyag mo, makamuak ba titibiyag ko? Saan ka nga pilpilitin nga pagbasayan na? Iso nga saan nagmagkapapawilan ti anyaman na kahit ko mapasamag ni biyag ko? Ha? Ang imading ko, saan mo ko mga perperjin? Awan ti bibiyang mo manong. Awan ti bibiyang mo kanyak. Numan na da boyfriend ko. Numan makiasawa at awan ti bibiyang mo. Gaputa saan nga sikat nanang ko? Ha? Ading ko.
Anya, agpaiso dayta, tinaw. Uwen, Tata Merto. Nanti ka eskan na, di kiti sakripisyo. Ore kasano ti ayat ko mang paadal iti kabsat ko no dinamit ket nga tulungan ti bagina. Sayang lang ti sakripisyo. Sayang nga agpaiso Ket anya nga tano si kalatan ti mangituloy ti panagadal na. Angim, no. No inaramid ko deta, Tata Merto. Baka mabaybayag ti kabsat ko. Baka maminpinsan nga may awan ni Suna. Dahil talawin ti problema. Tulungan dakman Tata Merto. Anya ti aramidik tapno. Tapno din kinak ni ading ko. Tapno iso. Tata Merto. Saksamon tintiag bali na mangit tata. Siyang kaagsangit barok. Amok nga narigat dayta kasasaad mo. Gaputa, awan nga ruden tinaganak kada kayo. Nga si kanta nagbaling nga panakaamakin panakaina, ti kabsat mo. Angim, tinong barok. Iyat atidog mo pa iti pasensyam. Nayunam pa iti tibker ti pakinakim mo. Tano si ka, bumigay ka. Ay ket adda nga maperdi. Di biyag yung nga agkabsat. Iso nga, ala, tulungan ka karon nga manggasarita kini ading mo. Angim, nukas pagarigan man, tadi na kayat nga ituloy ti panagbasanan. Isikan barok, ti mangituloy ti panagbasam. Kayat ko nga talaga tatangim pampanunutik ni ading ko. Baka mabaybay ang isuna tata. Dahil talaunay ti problema. Tulungan dak ko matata. No ituloy ko man ti agbasa kasin yung takulan ni Tata Merto sayang kan tilaing ko. Numan saan nga may pasnek ni Mating ti panagbasa na. Siyak ti mangipasnek. Siyak ti mangituloy ti arapaap na. Tano agbalegi akto. Ad-adan to nga matulungak ti kabsat ko. Ang ti parikot ko kasin yung amangan no bayat nga agbasbasa ak. Mabaybayak mo ti ading ko ket ad-ada nga mailumlum isuna, ad-ada nga mayaoman isuna. Ti kinaubing na amangan ket no agasawa nga dagos. Iso na iti ti problema kasi nyong nga intaklin ko iti dahito nga programa. Kasapay ko mata mabalakadan da. Kasanok ka di nga maaluko iti kabsat ko nga awaten nan ti kasasaad mi. Awaten nan ti kinapudno. Ano maawat na ti kinapudno ket ad-ada nga maawat na met. Ad-ada nga maawatan na. Maawatan na di sakripisyo king kuana. Maawatan na no apay nga aramidik ti amin tapno no mapagadal ko isuna. No ninanang met ket kasla awanen tinamnamak kaslang hopeless kami nga kabsat. Naglalo kanya. Alagat pasaray tumawag mo't no adaitid da kwarta. Ang saan meten nga kas idi nga regular nga binulan nga mangted aglalo ta idi ta amuna nga da trabaho kon ket idi nagpandemic ad-adamanen nga awan tinamnama mi nga timay sa aldaw agsubli ni nanang ket umay na kami pasyare tabareng no adda ti kabadangak katulungak nga mamagbagay kini ading ko. Tapno noon saan na nga perjen nga maminpinsan ti biyag na. Di agdama adda pa laing bisyo ni ading ko. Bakit di ata saan unay nga makiboy-boyfriend edi na broken hearted kit medyo na sla na trauma angim ay na naglaing nga uminom. Isupay ti para templa ti inumunda.
No mapang ko sukunin isuna, mapang ko alain ko ma, di pag-iinuman dagat. Tumangsit pa eh. Ala, kasin yung atidog sa una yan. Basta tila daw dawate ket deti pambalakad yo kasano nga maurnos ko ti biag mi nga agkabsat. Ubing akpay. Agtawin ti 25. Imididay ti nga edad ko. Kasla nakamat-mature ti panunot ko. Tanapadasa kon tinagbalin nga ama ken ina. Sabay kumata da na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, dahil ti pakasaritaak. Sa pasensya kayo no medyo nadagsen ti barokong yung nakangeg dahil ti kasasaad mi, dahil ti pagtenggan pasamak ti biyag mi ngagkapsat. Amok adulat tamat di kiti makarelate. Ket agyaman na ken kakasin ti anos mo, ken laing mo nga nang ibasa, nang idrama, ken nang TED Biag. Deti pakasaritaan ti parikot ko ti Biag. More power to your program and God bless everyone. Tuyagyaman ang pagayam mo, Tinong, iti probinsya, iti Cagayan. Thank you so much, Tinong. Hindi pa nagiburay mo kada kami kada ti medyo makapasakit barukong. Nakakaskas ang pasamak yung agkabsat. Talaga nga narigat ti mapanawan. Narigat ti maulila iti nagannak. Sakit na panawang kay pay. Naulila kay ti ama, pinanawan na kay ti inayo. Agem no man inaramid ni inayo dayjay adarason na. Siguro napatpateg deti pagragsakan na iti sabali nga lalaki ngem da kay nga anak na. Ala sabi ko mata deti anak na iti sabali ket saan nanto nga mapadasan deti napadasan nyo. Alright, ayan. Thank you so much, Met. Kadigiti naruway nga nagbuya. Sabi ko mata mabalakadan tayo ni Sender. Kaya talaga nga nakakaskas ang deti pasamak na ngagkabsat. Ala.